Najprvo srećan rođendan za slavenikot Urban Lesjak, deneska slavi rođendan со победа против Татran Prešov. Hvala čestitke. Pa da, uvijek je pobjeda fina stvar, a pobjeda na rođendan još ima neki ekstra okus, da kažem tako. Kako ti ga doživao ovaj natreba? Pa zadovoljni trebamo da budemo, nismo primili previše golova, imali smo šansu čak da zajebijemo koji više, ali malo se možda pozna umor u delu sezone smo gdje ne treba da smo još optimalni i na pravom smo putu. Ве очекува искусен ривал во финалето, грчкиот Олимпијакос. Колку го познавате овој тим? Pa poznajemo pojedince, ne znamo ih još kao ekipa, sad smo ih vidjeli ova 2 dana, vidimo da ide za jako ozbiljnu ekipu, fizički jako dobro spremno, visoko, snažno, tako da treba da pogledamo da se dobro spremimo da i naravno napadamo pobjedu. Уште колку нивоа треба да напредува Еврофарм Пелистер да биде подготвен за стартот на Лигата на шампионите? Liga šampiona, da smo iskreni, je jedan nivo jako visok i u ovom trenutku treba nam još puno rada, treba nam sigurno da se ekipa uigra, da malo se nam opusti noge, da se nam opusti tijelo, da nam neke stvari dolaze u automatizam, a siguran sam u ekipu, su igrači da ćemo 11. septembar kad počne biti